Polis na kulunga pa miyoy mga fakibag mayok tangarang ahing nangyari ki Manipur pumunta ko kiba puni funifani ban na maram warga status imhaw sagi punsida saw nga kay patik. Yari po like kong kulgi kunsaso na masagi kulasang to na lay bahong na kay cookies sing na makoy giyom sing may thadok tinamba na lay fagi awab kaya mayok na rin. Amasong status na tuloy bilang si Hanan Lakson na BJP na po na biyo blame game tau bilang kanu Congress na kayo nung dalay baki integrity ta Hanaroy High na MPCC Vice President Katie Lotama na Pondorot Lee.